Mae gennym fi menig, cocaine wipes, undercover cam a lip gloss. A dwi eisiau ffeindio allan pa mae'r COKEY wedi sydd o'n. Siwr ei hwn on hefyd, ie? Zahra dwi, a bob tro dwi'n mynd adra, mae bron i bawb ar coc. Mae o'n raith. A heno dwi'n mynd ar pub crawl. Efo twist. So, mae gennym fi y wipes special yma sy'n troi'n las pan nhw'n pigo fyny Cocên. So, next stop, y bogs. Right, guys. Dwi'n di toilet. Na i sgwyl allan y ffrant i chdi. A dyn dos di toilet pan dwi'n ôl neu fo. Dwi'n testio y toilet sgynod a mae newyddiadurwr arall yn gwneud y toilet hogia. Mae'r wipes i fod i troi'n las os oes unrhyw dres o Cocên. Tafarn 1 yn done, ac o hwnna yn positif am Cocên. So, mlaen i nesa. So pedwerydd tafarn, a nath cynrychydd fi actually cerdded mewn ar boi efo fatha bag o powdr gwyn a rolled-up note sy'n deud bob dim rili dydy. Pum lle, dim byd. Fyna oedd y lle dwytha, ac o hwnna'n positif hefyd. So, mae hynna'n gwneud 9 allan o 10 tafarn ar yr ynys yn testio'n positif am Cocên, sy'n lot fwy na oedden ni'n meddwl i ddweud y gwir. Ond ydy hyn yr un mor gwir mewn ardaloedd gwledig arall ar draws Cymru? Es i west i siarad efo boi sy'n cymryd coc amball i weekend, i weld be di'r deal ochra na. Pryd oedd tro cyntaf chdi wneud Cocên? Bob tro fi'n mynd allan, mae rhywun yn rhywle gyda Cocên yn poced nhw. Fi'n nabod mwy o bobl sydd wedi cymryd e unwaith yn ei bywyd na sydd heb, ti'n modd? I fi, mae'n teimlo fel ti'n medru gael e mor rhwydd ag alcohol, dyddi yma. Mae wastad Cocên ar noson allan, yn aml ti'n ciwio am y tu bach, a ti'n gwybod dyw'r bachgen na ddim yna am reswm arferol. Maen nhw mewn yn neud Cocên, llinell neu allwedd. Pam ti'n meddwl bod o mor boblogaidd mewn ardal mor gwledig? Fi'n credu yn syml iawn, mae pobl yn joio'r buzz ti'n cael mas o fe. Dim ots ble wyt ti yn y byd, really, mewn dinas neu rhywle gwledig, dim lot o wahaniaeth, really. Os ti'n cael y teimladau yna a'r hwyl yna, ti'n mynd i gadw troi ato fe fwy. Yn yr ardal yma, pa fath o bobl sy'n cymryd o? Mae'n gymysgedd, really. Dim ots pa fath o swydd sydd y ti. Swydd dda, swydd ble falle fydde'r cyhoedd falle yn edrych lan atyn nhw a meddwl bydden nhw byth yn neud siwt beth. Ond ar ddiwedd y dydd, maen nhw'n joio'r cic na, a'r buzz na hefyd. Pobl yn gweld rhywle gwledig, maen nhw'n meddwl bod pawb yn bobl barchus wledig sy'n gamsyniad fi'n credu. Mae gymaint o bobl yn neud e, lot mwy common nawr na beth mae pobl yn feddwl. Dim ots ble wyt ti. A dyn rhywbeth sy'n poeni chdi yr effeithiau hir dymor o cymryd o? I fod yn onest, na. Sy'n beth eitha gwael, really. Ti'n fi'n deall bod risg sy'n gael, ond suppose mae risg sy'n bopeth dyddi yma, ond oes e? Mae'r boi yna'n dweud bod o just yn neud o am good time a bod gen i fod yn problem efo'r stwff. Ond di hynna, obviously, ddim yn mynd i fod yn wir i pawb. Mae Cocên yn stimulant addictif iawn a mae'n gallu chwalu bywydau. Roedd rhywun yn gaeth i Cocên am 5 mlynedd. Pan dwi'n meddwl amdan Rydyn, dwi'n meddwl amdan sleepy towns yn lot yn digwydd. Ond fyma nes i cael di-introducio i Cocên am tro cyntaf. Oedd o gwmpas yn bob man yn Rydyn, oedd chi ddim angen edrych yn bell o gwbl i ffindio. Yn slo bach, dan o ddan, nath o gymryd popeth i ffwrdd o'n fi. Nath o gymryd i ddechrau ffwrdd, nath o gymryd un o barch fi, nath o gymryd ffrindiau, teulu. I'r pwynt lle wedyn o'n i
pan i dal yn byw yn Rhythun, o'n i'n byw yn lle mam a dat ac yn ystafell fi. Dyna lle oedd popeth yn digwydd, dyna lle o'n i'n cymryd y cocaine. O'n i'n... Ar ben dy hun yn dy sala? Ie, jyst ar ben fy hun, neb arall. O'n i'n mynd allan i bynio. Helo ffes o'n i'n dwy'n gen mam a dat. Ac hefyd, o fi'n gweithio mewn siop, felly o'n i'n dwy'n o'r siop i dalu be o fi ar. A wedyn, o fi'n benthyg mwy. Felly, dyle beth yn mynd, o'n i'n talu be o fi ar, wedyn o fi ar, wedyn yr un faint am y fis nesaf. Dwi'n gyffuriau chwaith, na gyda? Na, ddim, no. Mae'n dweud y pecw os i dechrau yfed os ei bobl ddelio fo pobl yn iechyd meddwl, ond fel ni'n mynd bach un wedyn, o'n si gael fy introducio i cocaine. O'n i'n self-armio, felly o'n i'n toi'n hun ar y breichiau fi ac ar y chest, achos o'n i yn wir yn cysau fy hun. Chdi teimlo fatha vicious cycle chydig bach? Oedd, a dyn nhw'n gorau wedyn cymryd mwy o cocaine i swnio'n ymlaen o hynna. I'r pwynt lle nes dwi'n mynd i'r sbyty, no fi wedi cymryd y dos o toiledi. Dwi'n ni'n cofio deffo yn y sbyty y boi wedyn ac o mam yn gafel ar llaw fi a mam yn eistedd ochr y gwely fi. Nes i dechrau crio a dweud dwi'n eisiau byw fel yma, dim mwy ddim werth byw fel yma. O beth yn mynd yn mor dywyll, yr unig o lein yn eich i ffeindio'r diwedd wedyn oedd trwy defnyddio cyffuriau. Dwi wedi bod yn mynd mewn ag allan o gwasanaethau iechyd meddwl gofyn am help ers o'n i'n 12 mlwydd oed. Ac oedd o ddim tan nes i gymryd y dos a nhw dechrau rand o'n fi. Ond dwi'n meddwl mae llywodraeth angen ei mwy wan i helpu bobl. Enwedig bobl ifanc sy'n dioddau o iechyd meddwl. Angen mwy o bres mewn i gwasanaethau. Ond nhw angen lot mwy o gefnogaeth, nhw angen lot mwy o help. Does ddim digon o bres mynd mewn iddyn nhw. Yn deifio gwmpas wwan, ydych chi'n meddwl dre bach neis, tawel, heddychlon. So oedd yn broblam mawr yn lleol, sa chdi'n dweud? Oedd lot o bobl yn dod ag Snow City o'n nhw ar y galw a un adeg yma. No, nhw'n actually galw fo'n Snow City, achos oedd yn cael ei adnabod gymaint am hynna. Gymaint o coke o gwmpas yma am dre mor fach. Oedd bobl yn dod o llefydd allan o Rhythun yn uniongyrchol i Rhythun achos nhw'n gwybod bod cocaine yn more accessible yma. O ddim yn rhywbeth allan o'n normal i ni weld bobl yn dod o'r Exam, Gaer i Rhythun. Mae hynna'n nuts, cos sa chdi'n byth yn meddwl? Na, un o'r ffordd nes i gael established contacts fi yn dre oedd o fi a ffrind fi allan. O'n i wedi mynd i Twll yn Wal, gymryd cannoedd y bunnoedd allan i bynnu swmp mawr o cocaine. A oedd y boi stopio'n union lle dyn ni iwan, ac dyma lle nath o ddeud, dewch mewn i'r fan yn sydyn. Nath o fynd yn i lawr i tŷ oedd gen fo lot a lot o cocaine yn y gegin. Lawr o stoff, fatha. Oedd o'n gwerthu yn lleol, dwi'n cymryd? Oedd o'n gwerthu lot o bobl. Oedd o yn un o'r rhai oedd yn gwerthu mwyaf rownd dre. Felly, be am y dealers? Dwi eisiau clywed mwy amdan y demand oedd rhywun yn sôn amdano. Dwi ar y ffordd i cwrdd a boi sy'n deud bod o'n dilio cocên. So dwi jyst yn disgwyl efo dicsio i weld os mae'n actually am droi fyny. Dydy o heb di bod yn hawdd i gael rhywun i gytuno i gael ei ffilmio, ond mae hwn di deud ar y ffôn bod gyda fo ddelwyr yn gweithio iddo fo yng nghanolbarth Cymru. Yeah, ti'n iawn? Hi, your love. So how long have you been dealing for? Probably from as early as 12. That young? I was 12 years old, yes. In those rural areas which you're selling, what is the drug that's the most popular? At the moment, in Mid Wales, where I'm doing it at the moment, mostly cocaine. Cocaine is definitely the money maker. Profit-wise, it's like over 70% profit, if not more. Last week I made with 10 grand profit. God, that's a lot of money. Does it worry you the type of people you're selling to and whether they might have addiction problem? Violence says when somebody else will. I have family who are addicts. So yes, I understand there are victims, but I don't believe the victims I create are as bad as some of the menaces out there. I'm here to make money and provide for my family. I supply to teachers,
I supply to nurses, doctors. Yeah, we're only human. Your average Joe. I'm telling you, they could be police officers. You don't know that. I know solicitors. Yeah, celebrities. Yeah, and then also you have the people who are out committing crime, who have their addiction that way. No one's different. Yeah. Does it worry you at all, like getting caught or getting in trouble with the police? I kept my risk so low now. I'm not out dealing or selling to people on the street. I'm at an age now that I wouldn't want to go back to prison. I've done prison in the previous for drug offences, and I wouldn't have to go back. Mae boi yn neud absolute killing, fatha, mae hynna'n amlwg. Ond be' yn diddorol, ella, ydy, dydy'r boi yna ddim yn dod o ardal gwledig, ond mae o wedi penderfynu sefydlu rhan o'i busnes mewn ardaloedd gwledig, oherwydd bod o wedi gweld bod yna demand yna. Nôl yn y West, nes I ddelfynu efo boi ni cyn iddo fo fynd allan. Mae coke gyda fi fan hyn. Ti di torri fo'n barod? With my hands, yeah. It was like a rock. Smell it. It smells like petrol. So mae gram yn y bag na. Nes I dalu 80 pint fi'n credu am hwnna. Nes I defnyddio app. Ti'n gallu prynu fe mor hawdd yn ni. A sut wyt ti'n gallu fod yn wirioneddol, like, trystio bod hwn yn cocê? Fi ddim yn gwybod beth sy'n ynddo fel, ultimately. A bod nhw'n edrych I weld yn eitha proffesiynol mewn ffordd. A so mae popeth wedi cael ei seto I fyny, so mae'n edrych yn fwy legit, na falle just cael rhywun allan ar y stryd. So, be di'r fatha plan of action I heno? Bwriad heno yw I gael diod neu ddwy I ymlacio pethau, wedyn na I gael un lein sylweddol o faint cyn mynd allan. Sut ti'n planio gael ei fewn? Wel, mae yna sawl ffordd, really. Mae yna rhywle dwi'n hapus cuddio fe, so gobeithio bydd security ddim yn searcho fi yn yr ardal na. Ond tu ôl i'r apia ac yn is lawr y chain a'r delwyr mawr, mae'r pobl sy'n neud mwy o'r gwaith dydd I ddydd a'n delifro coc. So, how's business been for you this week? It's busy, yeah. How much have you made so far, do you think? I don't know. It's a couple of grand a day. Likely to be more the rest of this week now? Yeah. So, have you got stuff on you, like today? Yeah, I got crack and coke. Like that? How much would that put me out today if I was to take that home with me? 250 quid. 250? And that's vacuum sealed because that's going to be given to somebody to pass like on. Like that? So they're going to vacuum seal it up. So then when he passes it on to the next person, they can't say it's been touched then. Because if somebody, when the man passes it on now and then phones me and says 2 grams under, yeah. If it's vacuum sealed, they can't. That's why you vacuum seal it. And will you get rid of like that today? Easy? One deal. The phone's on, it'd be ringing. I did it 7 days a week, you turn the phone on any time of day and it'd ring within 5 minutes. How do you feel about it, like having it on you? Like you've got stuff on you today. Is there not a risk that you might get caught? Or? You've got to watch out for getting robbed, you've got to watch out for the police, you've got to watch out for people trying to rip you off, you've always got to watch out over your back. Just constantly look over your shoulder. Does it concern you? Like, do you get regular people and maybe who obviously have got a bit of a problem with it? I don't know. I don't even know. I don't know what to say. Does it bother you? Or? I know what it feels like. I've been a user myself. I know the situation they're in. It was amphetamine when I was younger, and I went to jail and then it turned to coke. And then for the last 4 years, I've been crack. But to be honest, I should be a millionaire. I definitely should be a millionaire. All the money I've made over the years, and it's just wasted all on drugs. Sdim dawt mae coc wedi mynd yn gyffredin iawn yng nghefn gwlad Cymru, ac mae un fam wedi dechrau elusen Yaki-Da I gynnig help I rheini sydd angen o. When things get tough, we dig a bit deeper and we carry on going.
And that's true for all of us here. We're celebrating Sam's 21st birthday today. Enjoy yourself, have fun, and happy birthday, Sam! Dwy flynedd yn ôl, cymrodd mab Claire ei fywyd ar ôl cymryd coc. So tell me about your boy, Sammy. So, Sam, he was, I know everyone says, oh, they're the life and soul, but Sam absolutely was. Sam was the guy that would walk the girl who'd had too much to drink home to make sure she got there safely. He had a huge heart, and he loves people. I have yet to meet anybody that didn't like Sam. Yeah? I can hear from just today how much of an impact he had on people's lives. Absolutely. What was the inspiration behind sort of starting a charity? Was it something that you saw was needed in the community? So we literally, within days, were saying the phrase, there cannot be another us. Unfortunately, in 2.5 years, we lost 7 people in Narberth through suicide, and drugs were prevalent at, I will arguably say, all of them. Yaki-Da. Yaki-Da. Beth yw hwn? Bod o'n joio few befs heddiw I ddathlu penblwydd ei ffrind, mae Jay wedi stopio cymryd cocên ers 3 blynedd. 5 ffrind sydd wedi marw. 5? Ie. Oh my god. 5 wedi marw. Hwna'n gymaint, a ti'n mor o ifanc? Yn y blwyddyn. Yn y blwyddyn. Oh my god. 5 yn ear. Yn ei fwlgon. Oherwydd yr hyn... Gyffuriau, meddwl, a na peth wael amdano fe. Ti'n meddwl bod o'n broblem recreational use yng nghefn gwlad? Mae pawb yn neud e. Ti'n mynd lawr a sy'n neb yn rhoi presio arno ti. Sy'n neb yn dweud, do a bump. No. Mae fel, it's here. It's your own choice. Pam, ti'n meddwl, ydy'r rheswm ardalodd gwledig fel lle da ni'n dod o? Popeth yn y pen di. Wel, sy'n escape da ti, sy'n mynd I mynd. The problem of drugs in rural Wales has not been tackled yet. I think most of the harm reduction messages are focused on urban areas. Yes, we're here doing what we can, and there are other drug agencies around, but they're not spoken about widely, and you have to seek them, because they're not in your local town. You're going to have to get on a bus or drive somewhere else to go and access these things. No matter how many people you speak to, you are not in this alone. And we are together stronger. Well, I'm going home. I love you. I love you, bud. Oh, that was a great way to end it, to be fair. Right, see you again. Take care. See you again. Bye on. Smashed it. Nes I holi Llywodraeth Cymru am sgwrs, ond eisiau trafod y pryderon dwi wedi clywed am y diffyg adnoddau a gwasanaethau gyda nhw, ond dyn nhw ddim ar gael. Dwi'n dod ar ardal rili tebyg I Narberth, lle mae'r defnydd o cocên yn mae o gwmpas, whether we like it or not, a sut mae pobl yn cymryd o mewn tafarndai a bethau fel yna yn rili tebyg. Be sydd wedi synnu fi ydy bod gymaint o bobl wedi marw a bod cocên wedi bod yn elfen o rhai o'r farwolaethau yna. Mae hynna'n mewn amser rili prin a mae hynna'n scary a mae hynna wedi synnu fi.